LAAWOL KISAL ko LAAWOL peewal e ɓantal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في هذا الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار. أيها الناس اتقوا الله تعالى وامتثلوا قوله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه واحذروا الفتن الصارفة عن اتباعه واسمعوا قول الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كونوا يسب باغية دي الله تبارك وتعالى. الله تدلو تو دمون دم ebawten duwana den la sallallahu alayhi wa sallam neliraɗo sabu yurmene ndeɗo tagore haray hiɗe yewta seeɗa ko yondiri e bangal rentingol ɗi fitinaɗi wonɗi yiilade. hiɗe mbiɗa wasiyo hoore am wasiyo on hulgol Allah subhanahu wa ta'ala e jogitagol konngol Allah subhanahu wa ta'ala kanko Allah subhanahu wa ta'ala ka wino wa anna hadha sirati mustaqiman فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رنتو لنغري دو فتنادي اتايدي اجوكوغل كو الله سبحانه وتعالى يمرينكم. الله سبحانه وتعالى نويرنم كسورة العنكبوت ألف لام ميم. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ويوتايم بن سيكو be tertortoni tumɓaɓe inni men gondini hara ɓe jarribaka ɓe dardaka ɓe peesaka fiyo wawu ɓangal ngol ɗimmo e maɓɓe ɓen ko mboni kaayi. o wi kanko Allah subhanahu wa ta'ala walaqad fatanna alladina min qablihim. fellat men jarribinoke men dardinoke min peesino ɓe ngadiɓe ɓe. fala ya'lamanna allahu alladina sadaqu koma Allah on andina ko homɓe woni gonguɓe ko wi ko la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallama. wala ya'lamanna alkadibin koma kadi o andina fenuɓe ɓen. kanko Allah tabaraka wa taala mo andi ko wani noon o suuɗotako. kanko Allah subhanahu wa taala mo andi kombo woni gonguɗo e limanagal muɗum. mo andi kadi kombo woni fenuɗo e limanagal mum kono ko wawa seydina jama on. kanko Allah subhanahu wa taala. والفتنة يا عباد الله هي الابتلاء والامتحان. كويتي فتنة جاء بالله سبحانه وتعالى
ko duwete jarrabu e ndar ndede يجري الله الفتن على عباده ليتبين المؤمن الصادق من المنافق المخادع وليتبين قوي الإيمان من ضعيف الإيمان الله تبارك وتعالى ندوغنا ديدو فتناجي في يوبانغين كومبوني غونغو دو إليمانا غالمون في يو عند النافقي جو جنفتولون ekomboni semba l'imanu tida l'imanu ekomboni tippito l'imanu lo al-imanu Allah tabaraka wa ta'ala no wangina dum kadeftere makko wi wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun kako Allah subhanahu wa ta'ala hum biten kadeftere makko no yimbe bembe no en namen men gondini Allahu men gondini ala sakitinde kono tay be gondina e gonga be jamfo Allah subhanahu wa ta'ala be jamfo gondimbe ben kono be ala jamfaade sona hoore mabbe kono be soali non andude ko hoore mabbe woni jamfagol sabu daytere mabbe den e malkisede den e nyolugol berna den wa minan nas man yakunu mu'minan da'if al-iman yartaddu an dinihi ne gon yimbe ben be tawata hara limanagal mabbe gal no do e moƴƴa murta accita dina mum kam kama qala subhanahu wa ta'ala wa minan nas man ya'budu Allah ala harf no yimbe ben rawa Allah subhanahu wa ta'ala e sengo isbira fa in asabahu khayrun yatma'anna bih si hebi moƴƴere o hebi ko faala ko ngedum don ko do woni berne makko nen de o tabita e dum non o weltora wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi siyebi mo fitna hebi mo nambara hebi mo ko faala ka kanko na dum modabbono o wayli to hoore yeeso makko yani o yiltito e keferan kaaku e bonkiki o wonno kin Allah subhanahu wa ta'ala yi khasira dunya wal akhirah o perdi adna makko e lahara makko dalika huwa al-khusran al-mubin ko dum doni perdi bangudi di perdugol aduna perda lahara yo Allah subhanahu wa ta'ala dandengo dandanen wal fitanu tanqasimu ila qismain ko yete kon fitna no fecciti becce didi na hunde wotere wete fitna bosta sikka ko yete fitna ko billa wobbe sikka ko yete fitna ko accident ma mayde ma nawnugol ma ko nante des wadum don ko no kata sikka ko yete fitna naru non tu yete fitna musibbe teddube fitna no wadi becce didi wal fitanu tanqasimu ila qismain fitanun shubuhatin wa fitanu shahawatin fitna dinaton harako fitna shubuha engara bangingol don bi idnillah tabaaraka wa ta'ala fitna noton harako fitna ko yete kon shahawat wa fitanu shubuhati takunu fil aqidati wa tajurru ila al-kufr wa shirki billahi ka fitnati al-ghuluwi fil anbiya wal awliya was salihin wal ghuluwi fil qubur fitna shubuha non naba ko wete ko e geddi yani e keferan kako poda jiya don nawa mo e keferan kako yaltina mo kadina fiu harahani be benno sikkude hani ko neddo gondindo ko neddo juldo kono tawa yaltino kadina inno ene fitna shubha non aba e shirku wano fitna lugginkina gole annabaɓe Allah tabaraka wa taala ɓen ƴettugol annaba ɓen jonnita ɓe place Allah tabaraka wa taala lugginkino e maɓɓe feƴƴina ɓe ko Allah subhanahu wa taala werni ɓe ɗon ɗum naɓa jiya ɗon yaltinamo ka dina wano lugginkinagol e waliyaɓe wano lugginkinagol e mawgol gaburuji ya wango e majji fewta e majji juula ya toroɗon laamu toroɗon jaahu toroɗon cellal toroɗon arsike ɗin gaburuji hay si ɗi ɗuuɗa kamen ga kono eɗi woodi no keeligo no jeeya kadi ɓuri jaalorde ka chiya ɓari ɓuri marirde doode haray goɗɗi noon hawna kita kadi no ka leyɗele meɗen ga kono haray ɗum noon ko fitna subaha ko tawata haray pooɗanaɓa e shirku pooɗanaɓa e kufur ko waɗi ko ƴettugol jeeyaɗon jonnitamo ko o jeeya jonnitamo ko ala wano arsikugol goɗɗo neɗɗanke mara feere ɗum arsikata e hoore ma wano wurnugol wano okkugol laamu wano cellal ma jaahu ma daɗal ma ɗum hawrindinede ko ɗum woni e maygol e hoore liŋon immitagol tawa ko hakkude gonɗinɓe ɓe woni immitagol tawa on tikal janna sutti ɗum ko juuɗe Allah subhanahu wa taala woni na juuɗe neɗɗo sa jonniti ɗum neɗɗo haɗa ƴetti on a jonnitimo place Allah tabaraka wa taala nonne fitna subaha
no heewi nokkeeli goo ara yimɓe noon ɗum ɗo no jeeya wa kama waqa fi hadihi lfitna fitani min umamin fi lmadi walhadir wano ukkori ɗin ɗon fitinaji immorde moftanmaji feƴƴuɗi e fewɗiɗi fewndo o sayi ɗo wa hadihi akhtaru lfitan oɗo ɓuri hulɓinade e fitinaji ɗi oɗo fitina oɗo nambara ɓuri hulɓinade oɗo nambara ɓuri hulɓinade wa qad khafaha ibrahimu lkhalil ala nafsihi annabi ibrahima alayhi salam hulanino ɗum hoore mum oɗo fitina o wi wajnubuni wa baniya an abuda al asnam rabbi innahunna adlalna kathiran min annas wi allah woɗɗintina ɓiɓɓe am ɓen e rewgol ɗiɗo sanamuji ayi ɗiɗi majjini ko ɗuɗi morde yimɓe ɓen ko hombo holoto ɓawa annabi ibrahim soppirɗo sanamuji ɗin jungo makko ngo o hukka ka yiite sabu ɓay mo soppi sanamu o raɗa sabu ɓay mo soppi sanamu oɗo tigi hoolaki tawi mo huuli mo maɓi angoy loko toɓɓere nde tawatar nde haton jini wa qala nabiyuna muhammadun sallllahu alayhi wa sallam allahumma ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dini ko an allah waylitowo ɓerɗe i tori kema tabinti ɓerɗe ande hoore dina maka nelaɗo kamɓe olli ɗum no holla en piiji dan no jeeya ɗum ɗo ko wiyete kon peewal e tabital ka diina fewnugol goɗɗo e tabintingol mo ka diina ɗum koye juuɗe allah subhanahu wa taala woni nelaɗo sallah sallam ko tindinaɓe fakat ɓe mara ko wiyete kon fewnugol goɗɗo ɓe ronki bappa maɓɓe allah subhanahu wa taala wi awa wona hiɗa fewnamo fa allah fewnude kon tun allah subhanahu wa taala no fewnamo fa allah fewnude o bappa maɓɓe takkoɓe takko koɓe feƴƴinta nelaɗo sallah sallam seydino takko maɓɓe inni bappa wi'u la ilaha illa llahu mi tippa ɗon mi toranoma yaafuye allah subhanahu wa taala oɗa huuli yennede wikkede indi ko nante sfa ɗum noon innugol o acciti ko tawri mawɓe ɓen kon o maayi kefirankaku ngo ɗum ɗo ko toɓɓere nde tawata hara hinde holla en piiji buyi haray ɗo nelaɗo e hoore mum tawi hiɓe torade allah subhanahu wa taala yo allah tabinti ɓerde maɓɓe ɗen hoore gonɗinal ngal nelaɗo sallah sallam e maaki ko qalbu wiira qalbu koko yataqallabu yani ko ɓernde wiyata wiira qalbu par ce que ko heewi waylita kon ɓernde no wayli to ɓuri ko hureere fattata kon hureere si tawi ndi kadi fatta ɗum barñu ɓernde neɗɗanke no wayli to ɓuri ɗum ɗon joni ko ɗo feƴƴa ɗon kadi nako ɗum joni noon no hato jini soragol allah subhanahu wa taala fa qila lahu fi dhalika fa qala wa ma yamanuni wa qulubu l ibadi bayna usbu'aini min asabi arrahman nelaɗo sallah sallam ko ɗum holnatanmi ɓerɗe jeyaɓɓe no hakkude kulli allah subhanahu wa taala ɗiɗi ida arada an yuqalliba qalba abdin qallabahu so falamo weltugol ɓerde jeyaɗo o waylete ta on tino ka peewal o itta on bo landatono hay gooto woni ka du'a yimɓe tabituɓe ɓen hoore peewal yimɓe gandiɗuɓe ɓen e hoore dina kan rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab allah wota oñu ɓerɗe amen ɗen ɓaawa fewnude men ta oñu ɓerɗe amen ɗen ɓaawa fewnude men okkumen immorde ka mayurmede ko abun tokkon suratu al imran wa amma fitnatu shahawat amma fitna hara ko shahaw no ɗuɗi fa innaha tu'athiru ala al akhlaq wassuluk wal a'rad كشهوة الفرج وشهوة البطن وشهوة الجمع المال ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن فتنة شهوات فتنة مود نمبر مود البلاء مود كو وانا فتنة جرب ريدي كو يتيكم ودغ الزنا مثلا ما فتنة نيامugol ما muɓugol jawle kunni laata sallah sallam e maaki zinata neɗɗo on ɗo zinde fewndo zintara ko gonɗinɗo wujjatane gujjo on fewndo wujjatara ko gonɗinɗo ko ɗum gal yarta beere fewndo yarata beere fewndo yarata beere nde hara ko gonɗinɗo ɗum ɗo hollaali mo waɗi zina hara on tikke feero kono hara wi bakkato hulɓe yiɗo ɓoyi ɗum hollaali mo yari beere hara o yalti dina ko kefeero ɗum kono ɗum harayi o faamu ɗum ɗuy tawi liman makko
kadi wakkatuji hulɓinɗiɗi non kadi ko wiyete kon wujju gonngol bimana anna irtikaba hadihi aljaraim yankusu imanuhu wa yudifuhu idafan bayinan waɗitagol ɗiɗo piiji boneji ɗum ɗuyta limanu jiyaɗon lo'inamo lo'inande ɓan hunde kadi yasuluhu bil kulliya no wawa déjà yahugol ɗum ɗo yaha ha tawa itti limama ɓoola limanum fes yaltinamo ko dina no wa jurruhu ila alkufr naamo e kefiran kaako ɗaɓɓugol no ɗaɓɓiri wo lanni tefata andugol won no ɗaɓɓirde naata ka naati wo mooɓa ko mooɓi wo ñaama ko ñaami wo yaha ka yahi wo ɗum no hulɓini donc aray ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam maaki badiru bil amali fitanan ka qita'i al-layli al-muzlima yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumshi kafira wa yumshi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi aradin min ad-dunya o irante fitinadi hittine waɗugol golleji moƴƴuɗi ɗin fitinaji no fayi wadde hakke ko tata fitina ko fitina mo wawi wat huntere niwre jemma weeta e gonni gorko tano gonɗini ɗo yo hiruta woni kefeero nelaɗo sallah sallam humpiti ɗum nelaɗo sallah sallam humpiti ɗum weeta neɗɗo on ta ko gonɗin ɗo yo hiruta woni kefeero gorko on hira ɗo yo kikiɗe ta ko gonɗinɗo ɗo yo hiruta woni kefeero taw yeeyi dina makko kan e piiji aduna noko toɓɓere duwande wattede illa e mum wa kadhalika itlaqu nadar ila ma harrama allah min annadri ila annisai alkasiyat alariyat fi alaswaq aw gayriha aw النظر إلى الصور الماجنة الفاتنة في الصحف والمجلات والشاشات الفضائية والفيديو والإنترنت والاستماع إلى ما حرم الله من الأغاني والماجنة وآلات اللهو كل ذلك يجر إلى الوقوع في الفاحشة نوتون كان ودي تقول كتمو لندار كان كوتا وادي تلاقنا كان كو ndara e moyi o debbo mo e wama anda sko danejo sko balejo sko jutto sko dabbo simo sey simo jandi konno way ka cionci makko ton fof ko ndara ودي تقول كتمو لندار piiji har mo ɗi no jeeya ɗum darugol piiji ɗi tawatara wano rewɓe ɓooriɓe kamakitiji ma ɗum darugol wano photoji ma ɗum darugol wano ko ɗe journoji ma magazine ko yaltota ma ɗum ko yaltata wano ka vidéo ma ɗum ko internet e ko nanta so ɗum non andirɗen non ko yaltata e canal ji e tagol piiji armuɗi wano musique e ko na ɗum e piiji ara ko weddintinayɗi ɗum ɗo on fof naɓay ko wiyete kon ukka neɗɗanke on e jiyaɗon e piiji harmuɗi donc haɗa neɗɗanke no hato jini wattana hilla o rento o rena ɓeygure makko nden walihada qala subhanahu wa ta'ala wala taqfu ma laysa laka bihi ilm ta darodi ta wowlu konko tata amarana ganda ɗum ɗo noon no sattani en goye moƴƴa no sattani jiyaɓe moƴƴa wonugol tawanti ko wolata ko andani bindi kon ko andani bindi laaɓol ko on tumi mi nayi no wowle ma ko ni mi tawri ko ni mi yirino waɗe ɗum ɗo no dalli musidɓe tedduɓe si neɗɗanke wona e mokko ba yagal makko ngal timma fala bodda on tigi ta ko wolta kon woodi kayi ta cellalno e mum na e wowultu ɗo ko toɓɓere nde tawata nde ha ton jini allah subahana wa taala wi wota wonu wota waɗu wota gollu wota wowlu ma laysa laka bihi ilm koko marana ɗum ganda sabu inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula andu ko wiyete kon gite ɗen e noppi ɗin eɗen fof landitete fof kamako kanko allah tabaraka wa taala koko landitete ko wolɗa kon fof a landitete kon to ƴettuɗa kon bonanirɗa kon ɗum waɗɗa ko waɗɗa kala ko waɗɗa ko daruɗa kon fof ko heɗiɗa kon fof no hulɓini de Allah subhanahu wa ta'ala wi wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum inna allaha khabirun bima yasna'un wi kono yo gondimɓe on ɓe gite mon ɗen yani yeeto gondimɓe ɓe wonɓe gite maɓɓe ɗen ɓe reena farjuji maɓɓe ɗi ko ɗum wotto ɓe laɓɓi Allah subhanahu wa ta'ala humpiti ko ɓe watta kongoy o wi yeeto kadi gondimɓe ɓen ka sonnaɓe yo ɓe wonɓe gite maɓɓe ɗen ɓe reena farjuji maɓɓe ɗi hara ɓe yaltinaali yani cuɗaari maɓɓe ɗin hay e hunde ɓe suuma ɓalli maɓɓe ɗin hara ɓe yaltinaali إلى آخر الآيات وكذلك فتنة اللسان وما يجر على صاحبه من الآثام بسبب لغو القول والكلام المحرم من السب والشتم والغيبة والنميمة وقول الزور كذلك فتنة دينغال
ko naɓata neɗɗanke on immorde ko nguɗi bonɗi immorde yennugol e tiwgol e ñowgol e waddugol e wolgol penane e wolgol penane e ko wona ɗum ɗon goɗɗo inna waɗen ɗum ɗo moƴƴi tawa mara bindi ka o ƴetti acce ɗum ɗo no boƴƴa tawa bindi ɗin ko ɗum yiyamiri mo duwa wattande hilla mo duwa wattande hilla Allah subhanahu wa ta'ala wi ka deftere makko ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid yaltata e hakkunde yani yaltata e ɗengal jiyaɗo konngol jiyaɗo hara ko e mahi mahu kala ko wiyete lafdu konngol illa ladayhi raqibun atid sina malaika no to windoɓe malaika no ton windoɓe aɗa neɗɗan kenno ha ton jini o wattana hilla o heɓa ɗengal makko ngal واتنا إلا الله سبحانه وتعالى وتقولون بأفواههم ما ليس لكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم wonti ɓe wola kaɗen ɗe maɓɓe konko tawata ɓe mara gandal ɓe sikka non ɗum no newi nafusno ɓe sikka nafus kono ta ɗum no mawni bakkatu ko Allah tabaraka wa taala ko ɗum waɗi neɗɗanke no haton jeni ka o heɓa ɗengal makko surtout ko hoccitiri e bangal dina si tawi wiyama dina sa anda fanku si anda fanku ko anduɗa kon wowɗu haraɗa andi no mari dani ɗaɓɓita seeɗa ha anda ko ɗum ɗo woni ko selli wola ɗum yamira ɗum nodda e ɗum noon kono si tawi anda fanku ko dina Allah subhanahu wa taala ni ko ɗum woniri annabaɓe ɗum no tiiɗi moƴƴano nelaɗo sallah sallam e maaki وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم اسكي سؤتيرويت يمبه من يوم القيامة كيت سؤتيره يسو مابنغون gese mabbe den mar kinal mabbe ngal gese den si wona sabu ko soñateri den de mabbe den ko sabu soñateri den de mabbe den woni ko be su'itiroyte ko yite do ko hunde tawatara ni hulbini dor Allah subhanahu wa ta'ala yo arsu ken faamu gol no arsu kay ne turagol alquran wa sunna hada billahi tawfiq الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهداهم إلى يرث الله الأرض ومن عليها أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن هذه الفتنة التي أخبر عنها وحذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم لها دعاة من شياطين الإنس والجن يروجونها ويبثونها بين الناس في وسائل الإعلام المختلفة من صحافة وإذاعة وقنوات فضائية قد وصفهم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها كون جاء الله لين الله سبحانه وتعالى أنده إدو فتناج سفيدن فيمو هدي ماري يعني إيدي سفيدن فيمو دو دي نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم رنتني هم فيتي فيمو دي نماري نوتوبي إمور دي كشيطانوجي إمبي إيكا جنة be mari publicitoɓe sakayɓe foti kaka télévision ji canal ji e ko wona ɗum noon ma ka radio ji e ko wona ɗum ma ko hakkude yimɓe kala ka mooɓa goto e ɗiɗo e ko wona ɗum no mari yimɓe no mari du'at la rasulullah sallam humpiti en fi maɓɓe bi annahum du'atun ala abwabi jahannam ko noddoɓe kadami jahannam noddoɓe fiyo yimɓe ɓe yaw yiite man ata'ahum qadhafuhu fiha kala ɗoftiɗo ɓe ukkaɓe ka yiɓe ukkay on tika yiite aɗa ufti keɓe yeyite e dari katame yiite ɓen dare nato nodda on tigi ɗon labinana on tigi cuɗinana on tigi nawamo yiite koye noddade kon e muɗum sella mara bindi hay fos ko fitna bal ko jarrabuye publicité donc nelaɗo sallah sallam e maki hum tumade e makuno ɗum ɗo qila sifhum lana ya rasulallah ɓe wi sifani men ɓen nelaɗo sifani men ɓen mi fiyo men anduɓe nelaɗo maki هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا بين كوين بجيا بيغوري من نا كل دي وولاي بي كو وولتن كون هنا يلني دي فو يمبي نوتو بي فيتنا والله تعالى أخبر أن الشيطان يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير الله سبحانه وتعالى هو بدي وندما شيطان نودا يمبي بناتو يتي جهيم أولئك يدعون إلى النار بينك كايت نبتة يا كايت فقد يظهر دعاة الفتنة بمظهر العلماء
ويهللون للناس ما حرم الله no wa be no tobe fitina be yalta mbaadi ta ko mbaadi karamokobe mbaadi waajotobe mbaadi jannobe ta ko fitina dum don no dodi hande moƴƴano fibetina bede noddaɗo fiyo ɓeere yare ma drogue fime ma zina waɗe ko nantes fa ɗum no anda ko ɓuyna fof no andi ɓeere no har zina no har nguyka no har kadalika e ko nanni kono ɗo ko woniri bangal dina na buya Allah subhanahu wa ta'ala arsiki janngugol wawgol sendidirgol piiji ɗi andugol ɗum ɗo ko sunna anni ɗum ɗo ne laaɗo wanno ɓe nodduno e mum ɓe yamirno yo waɗa ɗum ɗo ne laaɗo yamirano yo yimɓe ɓe walli namo kala Allah subhanahu wa ta'ala arsiki ɗum heɓugol ngal ɗon ganda joni noon no heewi yimɓe noɓe waɗe ɗum ɗo no hani ɗum ko baraji ni sa woli ɓe nene na qur'ana mi on jangude na min jotuni na sadaka mi on yettude non ayna sadaka no harmi ayna jango qur'ana no harmi ayna du'a no harmi non kono est ce que kono haniri no woni yarude nelaɗo kono waɗiri non o wolta fi ɗum sa woli pooɗen ɗenna ɓeetu ko non waɗi ɓeetu kadi kono waɗi ɓeetu kadi kono waɗi wona ɗum ɗon woni dalil on ka deftere Allah subhanahu wa ta'ala yamiri nelaɗo sallallahu alaihi wasallam yamiri nino dalil ɓe waɗi heno sahaba ɓen ko ni waɗi halas jokken ɗum ɗon male ɗen nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki inna akhwafa ma akhafu alaykum yani ala ummati al-a'immat al-mudillin aw kama qala sallallahu alaihi wasallam ko mi ɓuri hulande mofti an ɗen ko mi ɓuri hulde hoore mofti an ɗen ko jannoɓe majjinoɓe imamuɓe majjinoɓe mbaadiniɓe mbaadi diina majjinoɓe ko ɗum mi ɓuri hulande mofti an ɗen ela sallallahu alaihi wasallam humpituɗum ɗum wa'lamu annahu la yanji min alfitani illa tamassuka bi kitabillahi azza wa jalla ande tabintinin fiw wonde ma wawata ɗugol ɗiɗo fitinaji fitna shubuhat e fitna shahawat sowona jogitagol deftere Allah tabaraka wa taala nden e sunnane laaɗon sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika tamassuku bima kana alayhi salafu hadhihi l-umma ko sahaba ɓen wonno ko memum jogitoɓe wallahi ko ɗum ɗon nanta ɗiɗo fitinaji ɗiɗo albalaoji on ɗi yiilaaɓe en daɗiwo en dandi ɓe gure meɗen nde wo si tawi en jaɓi jogitagol ɗon mi jaɓay min tigi mi huutora an kadi min jaɓa huutora mi nodda ɓe guure an ndengi mum kadi nodda ɓe guure ma en hisi se ƴetti yoga en acciti yoga areta fa tu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd ɗon haray kadi mi hulɓini ne imam malik imamu dar al-hijra kamko ko ɓe wiyayno la yufta fil madina wa malikum fiha goɗɗo jaabota ko landal imam maliki no madina o ɗo wi la yuslihu akhiru hadhihi l-umma illa ma aslaha awwalaha moƴƴinta sakkitoro ɗeɗo mofte si wona ko moƴƴinno adiɓɓen kon ɓen adiɓe en ɓe wonno ko yargol beere waɗugol zina rewgol sanamu wari ndiro ko ɗum ɓe wonno e mum ɓen islam on ari ɓe jaɓi ɓe woni e mum no wonirteno ɓe moƴƴi tawi ala woni yeeso tawi ala moƴƴiɗo ɓuri ɓe awa enen kadi se moƴƴay no haniri noon fala ɓurta jokken ɓen ɗon joggiti kon ɓe moƴƴi enen kadi ko ɗum ɗon jogitotoɗen moƴƴi tori Allah subhanahu wa ta'ala yo arsuku en moƴƴi ko no jeeya ɗum noon e waɗugol iltija o ka du'aji toragol Allah subhanahu wa ta'ala no otoroteno naya sincu naya waɗir an no faariraɗano a ɗaɓɓitay ko honno nelaɗo sallallahu alaihi wasallam du'orano kaɓe du'inoɗon tu'oɗaɗo moƴƴere den noon yo Allah subhanahu wa ta'ala hawrindin en no jeeyamo rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab maɗum rabbana la taj'alna fitnatan lilladhina kafaru ila akhir اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم قنا شر الفتن ومضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنجل يا رحمن يا رحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه وسلم LAAWOL KISAL ko LAAWOL peewal e ɓantal